Haka Jingialehkai ICC T20 World Cup happening ke USA Persia ke Ireland. Henry Haka nega Jingialehkai lah haban pensang no namar ke Jing Kput Jong kemariang. Bandai lembaga nega Jing bom yo lat jongki Jingialehkai la penlong ya baru artli ki kenhun bakini ukur marshi point. Baleng baga nega shi point la penlong ya ke USA. Bagani Rung sya ke Super 8. Bad kala penkut no ya ke Jing angnut jong ke Pakistan. Bani Rung sya ke Super 8. Haka nega Jingialehkai World Cup entau senem. Haka Jingialehkai Sdang jong ke Euro Cup hajar peusau kabala long ha Germany kabahap aga grup A apa dengan Germany kabala yo benra adu license ya kan namla adu jong ke Euro Cup Persia ya ke Scotland. Aba pai sya kan ke Jingialehkai ke Germany kala yo berpen ki jar nengkong tang ha minit ke shipeu lengbau frioran badia ke bol rapen bu dau ki mix bar ha minit ke khat khandai musiala uliyo ben tap ya ke gol ke ar nang benta ke Germany. Badai haswa benkut ka kela step kata ka minit ka basau peusau ka Scotland ka ha Jingialehkai satang shi peungun adin bau player jongka upurtios uliyo priang ya ka red card bar ha ka minit ka basau peusan plus away ka Germany kalayo ban tap ya ka gol ka balai leng ba ka penalty balkan jad dau kai hawet bar ha du bukut ka kela step ka Germany ka tam da lailanon aba pai pat sya ka kela mid jong ka ni ka Jingialehkai ka Germany kalayo biang ban tap ya ka gol ka basau leng bau full krok ha ka minit ke ban riu peu pra bar ha ka minit ke ba pra pnyau ka Scotland galayo ban tap e ka shigul leng ba ka ungol jong ka Germany bar ashwa ban kut ka Jingialehkai kata ha ka minit ke ba khandai peu plus lai ka Germany galayo biang ban tap e ka gol ka ba san ka jong ka ha ka ni ka Jingialehkai badai lembaga ni kisan gol ka Germany kala la ban pelim ya ka Scotland da san la ka wei ha ka ni ka Jingialehkai Sdang jong ka Euro Cup hajar peusau.